Ngicela ngikuthini? Impilo. Hayi ngeke. Konje utawubona. Hayi siqala. Ngeke. Yabona ukhona. Tabudla into lena udatkhanza utilimata. Antjela nangba. Antjela nangba. Ningabalekwa la. Ngicabanga ukuthi kusamele ukuthi uhambe esigeli, uhambe uyofunda, yabona? Sure. And then into ngifuna ukwentela yona, ngiyafaka emajiteni ami, that access. Because lokho ngisegcwele imatawula latshela ukuthi ayazi, yabona? Ngabolova. Mbuyile bantu abantu. Mbuyile ekhaya. Ngithemba konke kwamba kahle. Nasesikolweni kwamba kahle. Ngoba wonke umuntu unyalo yampomi uyayatha kodwa sipoko ngala nami. Nami ke ngilethwe ukuthi phela ngindodza nesibili. Ndawo uvantsana ukuthi vele ngabe kunjani empilweni ungilophilile vele. Usho ngani because ngile ngakutshela kadze but wena sona ubuye umuntu ongiphendula. Hayi wena kusele. Uyizwa nje kusele. Utoba right ke. Wena nje. Lo siyabona isipheko umuntu. Musu wena ukho serious lapho. Umgcineni nje kumbona. Baba my father. Yazi uphathele lelinye iphephandaba nje. Uyambona Majari naSuffocate. Hayi bakudosela indlela leshona khona ukhulukuthi bakazidodo bangahlayisa noma ninda usuku ubona lapha Mandava sike sahlangana bathi kunemshini abafuna udala mhlophe lena esikolweni kulo umhlaba lesiphila kuwo Simo Namuhla siyajabula Sasa siyakhala Namuhla siyajabula Sasa siyakhala Kulona umhlaba Kulona umhlaba Baba awade ukuthi namhlanje hlele esigameko nje lesinjani nyalo solo ngingangeli Kwentekani mntana ngithi ngiyahamba phela ngibuya nje esikolweni hawo ngijabulile vele qhamuke lo mnye umfana angimade nokumati ugqoke impahla tema hayi ukwendani bekasabe uthathe tonke impahla tami ngisho necingo lami akakulimadi ngibonga lokuthi akangilimadi baba but nanyalo solo ngifukile ukuthi angisenadi impahla angisenani ukuthatha akusiko lokwalapha ngishare kwemfana lokungathi kubhema insana angiyese ngisho lemavuso ngoma ade bamfana futhi angiva bengicela nokumbona nje loya ngathi ngiva ngiyathukuthela mntwana ngathi ngisukuma nje kanti baba phela bengikuphathele bona nede manje nyalo akusenalo yawe bekunesibeke ngeletini hayi ke baba bekude nje nawe uyaqithi mina hayi angithengi nje leti mfowethu phela uthengela babe kulokumnanzi kwababe hayi ke baba mina nje bengikuphathele nje nami nede nje imfowethu washa nalapho nami nede phela thina sesibathana nawudlebona nje uvakashe inhliziyo iyalule kodwa ke ngikubuka komntwana ngiyawuphuma ngiyangixolele kuhlala kufuna ngiyamfuna lo mfana ngimthobe ngoba kuyabuhlete esigangeni yazo udlala lethu kahle kahle nje sengidinga nje lelicingo lami babe ngomaleti mfowethu ami esikole nje lokunye hawa ngathatha ayibencane ngelele khohlwa ayibencane bantwana nyalo ngiyasukuma ngiyakuya thatha teacher ngale uwashe teacher ubheke elipalishi ngisaya le kuyawufuna lo mfana ngawubuka intonga yami ngale nje ngiyabonga mavuso ngiyabonga
Siyanibona Nkosi yami indvodza madvodzeni. Ngiyajabula ukuthi asakhona madvodza lanivakashela kanje ngawe. Unihlasekele ngani mfowethu? Hey, khehla lapha nginenkinga. Kusho ukuthi khehla ngathola ingoti yemoto. Ngalimala. Lokulimala ke kwaba nekuthi nje ngathinzeka vele bokungathi ngifile. Ngebhadi yami umlayedo lengawuthumela ekhaya wangifika ukubatshela ukuthi kwendekene nekuthi ngikhona ngiyaphila. Ngaze ngawukhulula wesibhedlela. Nase ngifika ekhaya khehla. Baleka abantwana, baleka bathukile. Yonke into iyabaleka. Bacabanga lokuthi kusho ukuthi ngashona. Kana ngizange ngife khehla. Bathukile bamakhala ukuthi nivele kanjani uma lisathi ukuthi babe washona. Shothi siphoku sakhe lesi. Awadi khehla. Ngiloko nje lokho ngilethe lapha ukuthi angati khehla mani bengicabanga ukuthi kumbe na ungase sowuthola isikhathi ufikele ekhaya. Ngathi lothi into ongangentela bona. Ndvodza madvodza ufike kahle la kimi. Lana nisebenza ngathi uvele letinflet kanje. Yebo. Kudzinga ukuthi mina nikhulume nabogogo nabomkhulu ukuthi banivulele indlela ukuthi nifike lekazwana. Yebo. Kunele ngakusithi lekazwana. Vele nisebenza ngathi letinfo leti. Nanicethe bese ngiyakutshela ke ukuthi imbadalo ingakanani. Noma ngithanda ukuthi niyente lo msebenzi kuqala. Bese siyabona ukuthi nisebenzile vele kuyasebenza. So khani unginike imbadalo. Manje khehla kukhona indoda ufuna ukuthi ngikulungise nawu utale ekhaya. Ya niqinisile vele ngifuna ulungisele kona ndvodza madvodzeni. Ngifuna ungilungisele imbudi lemhlophe. Lesaqala ukukhulu nje hayi lengakadala. Lesaqala nje ukukhulu lesizinyana inyana. Bese unifunele lenkhukhu nayo ibe enhlophe. Onibeka liyona nje vele ngifuna lokho kuphela lokunye intawuti nami mina la nanisuka. Hayi, ngivakala khehla ngidawuta makuthi ngikulungise. Ngicabanga ukuthi nje ngidawuthatha emaviki lamabili khehla bese ke sowuyeda. Ya, khululeka sitakunqobo lento le. Khululeka sitakunqobo. Mina nakuthembisa unithembisa zero. Ngingajabula khehla. Nisebenza ngako vele. Kubhlungu phela ngoba la kuthiwa bathi bangcwa abantu badla tami labantu. Vele bacathi ngishonile nje ngalimala. Kwangatholakala lutho. Kani naku uyaphila. Ngiphile saka khehla. Ngiphile saka. Asengikuthathela nayo ngifuna ukuthi unisebenzele nawo. Nani jika nifike ekhaya. Uvamise ukuthela emandini okugeza njalo nekusena uvuka. Nithela emandini okugeza ugeze ngako. Kukhona batoyela phela ukukhuluma ngako ukuthi wafika kanjani. Batokhona uku-understand before nifike mina le. Ngiyakuva. Kanisebenzisele nje lokho. Anisho ukuthi khona lo takubheka uthi takubheka hamba nje ukusebenzisa. Lawo lena njalo khehla ngithele emandini ngigeze. Thela emandini nje nigeze njalo nekusena nivuka. Kodwa khehla uthe timbadalo tabe sethamba kanjani nasekuphelele umsebenzi. Mina utshela sengiyenti konke mina. Ukuthi inimbadalo ningakanani kanjani. Anithandi ukuthi unibadale nisengasebenza. Ngifuna lemvu ubone kuchakaze konke kuhambi kahle. Bese nakucela ukuthi inimbadalo ningaka. Cha khehla sesinika nemaviki lamabili bese uyefika. Ngicabanga ukuthi konke kuvakele. Hayi makhosi. Angivalelisa khehla. Hayi nihambe kahle madvodze. Sengidawubona ngawe. Okay ndvodze. Madvodze la kanje asekhona. Hola boy. Sasanya ngcono no. Wena, sasanya ngcono. Okay. Singabe sikhuluma late. Nesibane ngifuna ngishaya. Yakati lo. Ngikwazi. Umshini lo. Ne? Sala umshini lo. Unisela wena lapha esikela abafunza khona. Akuthinge kube solo wena late uyangena uphuma. Eish. Sefana. Ne? Yewena lo mhlaba ndoda. Ne? Yewena Ikhulu ngempela ndoda. Sasala umshini.
Thatha lo mshini wena. Awungadi yena. No futhi angibani. Uyawuthatha uyawubeka. Uyaphuma uyahamba. Uyafika namhlanje wakho. Sevana. Hamba. Hela. Me. Yala. Mpala. Wena wena. Thatha le mali. If I speak the truth, then they kill me. Kill it, beat up, please believe me. The game ain't when you're gonna be dancing. When you wanna shout it, I'm giving you fight. No stress, Mama. And what's the reason behind? And what's the reason behind that? Ngiyasaba ukuthi sisandla mntawusuke kusithaya abantwana classini le ngabani ngaba positive ngaba negative. Ngiyasaba. Ngoba ukusebenzisa online learning lapho vele ngeke kuthintane nje. Dakusenda athi phone bek kuMathapha kude nje kuthintane. Of my assessment book. I need them right now in my office. Sorry, Mama. Madam, I'm sorry, I didn't write. The pen just pulled out. Start let them go like that. Order my assessment book and put them on top of my desk. Now. No stress, Mama. Thank you. Bantwana uphunyuko manje waphela ngibona mina ngiphinzelele ngoba ngikuthi unyoko phela ngoba mina njalo nje ngifika ngikhandla nginemgujeni apha yena akabe khona la khaya yekuthi sesinani thina naye uthide kalo usayophoda uyophoda lo ubaba wakho awubabi phela kuphoda inkuni kude lo angayawuphoda inkuni ngitithotile nini mina la nayitolo bengiyoweba letinye lapha kalamhlanje shothi ubone ngathi idincane ke lethu noma ufuna letakhe tivutha njani kunemagic shothi ubone ngathi letakho dincane ngeke timvuthiselela afuna ukupheka yebo sewuyile kuyawuthota inkuni usukela la ngensimbi emfiki nyalo liyawusithela ngale utobu I'm sure shonelelanga kabi ukuthi angiva lengaba kwedulela uthuthala bala kuyeya shothi thile naye langena mina siyaphambana ngikathi ne ngiyabona nje njalo kulinda ngomfuna lethathi ngoba phela niyathi uku hayi ungamfuni baba ungamfuna I'm sure utata ubuyela yena uyayazi indlela lete ekhaya abafati abadiphethe nani utanifundisa lo mkhuba wekuthoda ebusuku asebengasoma somcabanga ukuthi akube ngento yomfuna ukuthi because phela vele atshele mina ukuthi uyophoda letinkulu ngikhavele mazela ubuye la inibambele ngesandla athi awazi kudibela into ngatikwa asenekho Atlana ngibitile nje ngifuna kumkhulumisa lana mayana nelidzaba lelincane ngisafuna ukukhulumisa nje kakhulu namathethiso angijabule the way lo treatha ngayo sisi wakho lo
ezimina engekho njengemtalweni. Ngifuna ukuthi ninakelelane lapho ninenkinga khona. Ngiyakuyala nje sesikuthi ungakwendi lokho angakukhulisa ngale ndlela engikhulisa ngayo. Usoyenda nyalo uyeva Moses. Behave njengemfana lokhulise ngelivi la khaya siphila kholo uyeva Moses. Lo sisi wakho makanenkinga ye-homework mabona khona lokwatiwe umside naye akuside. Nisitane njengabantu abami ngimkhulise ngelivi angikuthandi nje lokuthi lo munye umfana ahlupheke alakhaya atreatwe njenge-stranger lakhaya. Ungumfana naye lakhaya. Umfana nami njengoba ngikukholwa ngifuna ukuthi nitreatane kahle. Umphilise ngale ndlela naye langajabula ukuthi nawe uphile naye. Sevana. Nyalo nje ugcubekana benisolo nikwenda ngale lo munye makanenkinga asite lo munye kube bede le separation. Ngazi ukuthi lo munye so hluke lo munye songcono lo munye nonke nje niyafana. Abantu bami ngiyanthanda ngendlela efanayo. Nanyalo ke lo uma bona tobuya ngale ngidawubuya bese sengiyakhuluma naye ngifaka umyalo lapho ngafaka khona umyalo. Sibonisane nichubeke nje niphilisane ngendlela yekukhola njengoba la khaya siphile ngelive Sevana. Nyalo hambani nichubeke nebhizinisi abantu ibhizinisi ngako ngale nisitana la nisitana khona. Chubeke nje niphile noma bese angisekho mina nendele mina. Senida ngidoma sengifile nichubeke niphile kahle la khaya. Sevana ngasibosisi. Ngajabula ke mangabambisana nichubeke ngale ndlela enginyana ngayo. Angifuni kuve ukuthi lo mkholo uphulatheka la khaya Sevana. Hayibo sisichubekani lena lenisolo nikwenda nje. Lokho uma namakweni makabuya ke kuyothotha Sevana. Siyabonga Mr. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu. Akunjani mfana mina bakizawo. Namhla ulandini wethana uphi boni? Ngathi baba. Hawo. Ngabona ke. Ngiyadaya ngathi angaphuta lizelo nina luhamba uthotha ngapho. Wenta kahle ke wena wahlala. Awushintsha umqondo. Ngawushintsha nje umqondo. Uyathi thina nawe siphila njani. Angeva ukuthi sozuba wenda. Ngukhandla namuhla wangedi lendlini. Impilo yakho egcinile namhlanje. Angeke. Nalomkhuba wakho uBhawule bayakwamba utshela abantu nje ukuthi babu kwendani. Kungeke yena lento le. Ngoba yathi siphila kanjani. Nyalo nje nangisukuma la. Nangisukuma. Konje njani? Sukuma wekamelweni. Sukuma. Ngukhandle ngale ndlini. Sukuma sa. Udangenda ukuthi ungasaphumi ngale. Lokho busy nje kuyobayo kwakho. Sukuma ngukhandle endlini. Sukuma. Ngithi mina ngukhandle endlini awushintsha umqondo. Uwo. Ngiyothelula ngimdlala. Ngimdlala udlala. Ngiyethanyalo. Kulo umhlaba lesiphila kuwo simo namuhla siyajabula sasa siyakhala namuhla siyajabula sasa siyakhala kulona umhlaba kulona umhlaba